Dobar dan, dragi gledatelji Benko Chess kanala. Evo nastavljamo moju emisiju o šahovskim završnicama. U prošloj epizodi bilo je interesantno, video sam lepi utisci i lepi komentari, ljudi su oduševljeni jer je to na neki interesantan način sam preneo neke osnove šahovske završnice. Prošli put smo imali sa pešakom koji je na A liniji, sada ćemo malo da vidimo šta se dešava sa pešakom centralnim ili tu E liniji ili na F liniji, kako može beli da pobedi sa topom i pešakom ili kako može crni da remizira. Tako smo i onda bili prikazali na način kako se pobeđuje, na način kako se remizira. Evo imamo jednu situaciju sličnu. Mada nije slična, ali sve spadaju u osnove šahovskih završnica. Znači, top 1 pion protiv topa. Tu mora da se znaju neka pravila. Pion još nije zakoračio na 6. red, a nije ni ovaj kralj. I sad ovde imamo crni kralj stoji ispred pešaka. I to je najbolje polje, jer ako je crni kralj negde daleko, onda će taj pešak da bude prohodan i on će da prođe i da se promoviše u kraljicu. Znači, kralj uvek treba da stoji ispred. Sada šta sa onim topom? Ovako, ako je na potezu beli, beli uvek prvo ide sa kraljem. Znači, nikako gurati pijuna, jer ako gurnemo pijuna napred, onda crni dođe skroz dole i sada kada kralj dođe tu zapreti da matira, crni može da šahira belog kralja po linijama i beli kralj ne može da pobegne. Mislim, može on tu da dođe ovde, znači šah, on dođe ovde, šah, i tako dalje, znači da ga šahira. Večni šah, partija se završava rem. Zato u ovakvoj nekoj poziciji ne guramo prvo pešaka, nego ide prvo kralj. Kralj ide napred. Sad je već druga situacija. Sada ovaj top, ako dođe dole, onda će da usledi šah. Mora crni kralj da ide gore, onda će da usledi još jedan šah. Mora kralj da ide, na primjer, gore. Top će da dođe ovde jedan šahić i posle ovoga top ide, na primer, tu, na 4. red, može da dođe tamo dalje i sad će ovaj pijun da dobije partiju. To ćemo malo kasnije pokazati, to je pozicija lucene, tu se pravi jedan most, pregrada i pijun ide dalje. Ali, prvo da vidimo šta je najbolje za crnog posle poteza kralj F6. Šta crni da radi? Pa crni je u stvari u ovoj poziciji, to je izgubljena pozicija za crnog. Znači na ovaj potez, ako crni čeka i ništa ne pomera, vrti topa levo desno, znači beli je zakoračio i sa pešakom na 6. red i sad on mora da čeka tu po 8. redu, to je topom po 8. redu, ali nema nekog velikog značaja, top se prebacuje na drugu stranu sa idejom top H8 matiranjem i nema šanse crni da se izvuče. Isto tako, kada su kralj i pešak na 6. redu, znači ovaj pešak dobija kad su obe figure na 6. redu, a top na 8. Znači pijun na D6 dobija. Pijun na F6, to je dobijena pozicija, zato što u tom nekom momentu idemo sa topom ovde i kada kralj dođe tu, imamo F7 i na to top H8 i dobija. Jedino koja pozicija ne dobija, pa ne dobija G pijun. G pijun ne dobija, znači ova pozicija je remi. Zato što top nema dovoljno prostora da ode udesno i da da šah sa ove strane. Mislim, top može tu dati koji šah, kralj ide u čošak i vrati se i ništa. I ovo je remi i sada top može, crni top po 8. redu može da se brani. Mislim da brani poziciju, samo igra levo-desno i čeka. Znači, ovaj pijun ne dobija partiju, H pijun to znamo da to nikako ne dobija partiju kad je kralj u čošku. F6 pešak dobijeno, znači ovo je isto dobijeno, isto tako i D6 i C6 su dobijeni. Znači, kad imamo tog centralnog pešaka, u slučaju, ovo je bila početna pozicija, u slučaju da beli može sa kraljem i pešakom da stupi na 6. red,
nastupa dobijena pozicija za belog. Sada, ako je crni na potezu, crni to treba da spreči. Znači, ovaj potez crni bi trebao da spreči i to radi sa potezom top b6. To je pravilo Philidora, top po 6. redu seče belog kralja, on je odsekao belog kralja i sad beli kralj ne može da ide gore. I sad ako beli pomeri malo topa i crni pomeri topa i nikom ništa, oni mogu tako da malo pomeraju te topove i znači čeka jedan, čeka drugi, nikom ništa. Kralj ne može gore, ništa i jednog momenta beli kaže ok, guram pešaka sa idejom da dođe kralj f6, da napravi onu dobijenu poziciju. Tog momenta kada je beli gurnuo pešaka i prekinuo ovom topu kontrolu 6. reda, crni top se spušta na 1. red i posle ovoga, to smo već rekli na početku, ima remis sa večnim šahom, što ne može beli kralj da izbegne zbog šahiranja po linijama. Znači, pravilo Philidora je super pravilo i potom, to je osnova svih topovskih završnica. Kada nastupi nešto tako, pravilo 6. reda, odsečeš protivniku kralja i tako se partije remiziraju. Jer sada, šta može da se desi? Evo, na primjer, da je crni top došao vamo ili da je bio tamo negde, da nije mogao da dođe na 6. red, da napravi pravilo Philidora i sad je, na primjer, beli na potezu. Beli ako gurne pešaka ima ono šah, šah, šah. Ako beli dođe ovdje sa kraljem, to bi bio malo bez veze potez, jer onda ima ovaj šah i onda top drži 6. red. Ali u ovom momentu beli kralj može da igra ovaj potez, kralj f6. To je zanimljiv potez i sada crni mora da odigra jedini i najbolji potez. To jest ovdje on ima samo jedan jedini odgovor. I taj potez, ako ne znate, bit će teško. Znači, ako bi sada crni, ovo je greška, na primjer, to b6 šah, posle ovoga preti mat topa 8, znači ovo je pretnja, on mora ovdje i onda to smo rekli ovdje i beli je dobijen. Ajde da vidimo kako crni da se brani. U ovom momentu crni se brani potezom top e1. Drži ovog pešaka na oprezu. Sada može beli da da šah, može da stane kraljem na e6. Naravno, pijuna da gurne napred ne može, onda usledi šahiranje. Znači ovako. Ajde da vidimo šta bi bilo, kralj e6 je najbolji potez, ali šta bi bilo sad, na primjer, na topa 8. Na topa 8 kralj d7, pijun ne može još da se gurne napred, zato što kontrolišu i top i kralj. I kako će sada? Sada pretnja je već top f1, mislim ne može da pojača beli poziciju, mora da da opet neki šah. I sada kralj je 8. Obavezno kralj se vraća na liniju gdje je pešak, nikako kralj da ode vamo, jer ovo bi bilo mnogo loše, jer posle toga pijun ide napred, pijun je zakoračen na 6. red, tu je kralj, tu je top i onda će beli imati dobijenu poziciju. Bez obzira na ovo, top tu odseče kralja i na ovo top se razvuče i sad će polako kralj da uđe i onda to ćemo malo kasnije pogledati kako bi beli tu poziciju trebao da dobije. Ali, kada vratimo sve ovo nazad, u slučaju na taj šah, kralj ide nazad uvek na liniji gdje je pešak. I sada, evo ga, beli kralj došao ovdje. I sada crni je na potezu i treba da smisli da li će kraljem levo ili će desno. Da li na d8 ili na f8. U ovom momentu kod središnjih pešaka je sve jedno. Znači ovdje može da ide i na d8 i na f8. Kada bi ovaj pion bio na f5, onda nije sve jedno. Onda ako ide na levu stranu gubi, ako ide na desnu stranu remizira. Sad mogu vam pokazati evo u čemu je razlika. Ako bi ovdje bilo, kad bi bilo ovako. Crni kralj treba da ide na kraću stranu, ovdje ima samo 2 linije, a ovo je duža strana, ovdje ima 5 linija, 5 otvorenih linija.
Ovu stranu treba da ostavimo za našeg topa koji će moći da šahira po redovima, jer sa ove strane nema puno prostora, ne može da ode daleko udesno. I zato kralj ide udesno, jer na šah kralj ovde, sada ono slično, ako bi kralj išao ovde, onda kralj G7 ne da ovom pijunu da ide napred. I tu sad može da se, na primjer, ponovi pozicija, opet ista pozicija i kralj opet ide vamo. I sad ćemo da vidimo, na primjer, tu caku kada ovaj top dođe ovde, sa idejom da pomeri kralja na E7 i da gurne F6. I tog momenta top se razvlači skroz do kraja table i na neki potez poput toga jednostavno top šahira po redovima, kralj ide gore, top daje šah i ne može da izbegne to šahiranje. Čak šta više, ako dođe ovde, može samo kralj da priđe topu i sada je pravilo Philidora odsečen po 6. redu. Ali, znači u ovoj poziciji, kada je ovaj razvuko topa vamo, može beli da pokuša nešto ovde pa da dođe topom tu da pregradi i tako neke poteze, ali onda se ovaj top vrati ponovo na F1. I ne može beli ništa da pojače jer ne može kraljem da dođe dole da gurne. A ako bi došao ovde slučajno, onda ide kralj ovde. I opet kontroliše ovo polje. Mislim, to je sve slično. I na neki ovakav potez, onda dođemo fino kraljem na F8. I baš nas briga. I onda se tu tako vrtimo i neki pričekni potez i onda jednog momenta opet će biti, evo, na primjer ovako. On dođe ovde i sad znamo, idemo na kraću stranu. I onda je rem. A šta se dešava? Ako krene na dužu stranu, to jest kraljem tamo, onda se dešava ovo. Top A8. Kralj ovde. Top F8. To je mnogo bitan potez. Taj top će da brani ovog pijuna, da bi ovaj kralj mogao da dođe na G7 i da gurne ovog pijuna. Da u isto vreme brani topa, na kralj E7 branjen je top i pijun ide napred. To je bitan potez. I sad posle tog poteza neki pričakni, ali tu sada nije moguće topa razvući daleko jer ne može odavde da šahira jer ima samo dve linije. I sad neki pričakni potez, samo idemo ovako. I evo, posle ovoga F6, pijun je zakoračio tamo, top se razvuče, može odmah ovde na 4. red da dođe. I sad na neki šah, kralj ide na primjer vamo, na ovo, pijun ide na primjer napred i sad na neki, mislim nismo morali ni gurati pijuna, i samo ovako, doći ćemo mi lepo ovde i na neki potez tamo prvo ćemo mi da odsečemo kralja još jedan red. To je bolje, odsečemo ga još jedan red da ode tamo. Evo onda idemo s kraljem malo tu, on vamo, mi dole, on napadne, mi ovde. I sad ovaj top je već na 4. redu, da nije na 4. redu onda bi ga mi tu namestili. Crni dođe ovde, ne da kralju da izađe, ali ovaj kralj izlazi na ovu stranu i sada, pošto je šah, ide ovako, ide cik-cak, ide tu i na šah, ide ovde. I sada ako crni ništa ne uradi, igra ovako, onda će beli da ovu pregradu, to je taj most, kako je to u knjigama Rubin Fajna još davno isto bilo prikazivano. Ta lucenina pozicija, top dolazi tu i hoće da dođe ovde i da pregradi i da ovaj pijun izađe u kraljicu. A u slučaju da ovaj, na primjer, nije pomerio topa, da je ovde šah, kralj ide tu, da je šah i top dolazi tu, pregrađuje i pijun ide u kraljicu, a ovaj kralj je za dve linije odvojen, tako da ne može da stigne pešaka. Znači, te pozicije su interesantne. Evo sad ćemo da vratimo ovo kada je E pijun. Znači top je ovde, kralj F6. Znači ide top E1. Jako bitan potez koji će da remizira partiju. Znači bez top E1 nema spasa. Ovde sada beli igra kraljem tu. Sad je sve jedno. Kod ovog pešaka je sve jedno. Kod F pešaka kralj uvek ide na kraću stranu, to jest na ovu stranu, a kod ovog pešaka je svejedno, može da ide i na ovu stranu. Evo sad ću vam pokazati.
Znači šah tu i top E8. Šta smo rekli, kralj hoće vamo i da gurne pijuna. Sada ovdje jedan jedini potez koji spašava crnog da bi remizirao partiju, a to je top H1. I taman je udaljeno onoliko koliko je potrebno da bi top mogao davati neke šahove sa strane. Sad na ovaj potez šah i sad ako je ovdje na primjer šah i onda može tako da ga šakira, a ako bi kralj napao topa, onda može i crni kralj da napadne belog topa i naravno da ova pozicija bi bila remi, jer beli nema šanse to da dobije. Ovo je sada pješačka završnica i ovo sada znamo kako remizirati. Znači kralj E8 jedini potez i sada gdje god krene beli kralj, crni kralj će da ga prati na istu stranu, da uhvati opoziciju i remi pomoću pata. Znači ovdje je bitna ta stvar oko tog remija. Evo ovako. Znači da ponovimo sad ovo što smo naučili. Naučili smo ovako, kada je kralj i jedan pešak, kada su na 5. redu. Želja belog je da krene prvo sa kraljem i onda sa pešakom. Samo malo. I onda sa pešakom. I onda će topa da prebaci na drugu stranu i dobija partiju. Ako je crni na potezu, kako to da spreči? Jedino da spreči to je da odigra topom po 6. redu i da ne dozvoljava kralju da nastupi i onda, to je pravilo Philidora, kad se gurne pijun, top ide skroz dole i kad kralj ide tu, onda ga šahira od pozadi, od dole. Međutim, ako je top kojim slučajem u partiji bio negdje daleko i nije mogao da dođe na 6. red, a ovako neka slična pozicija, beli kreće sa kraljem i onda je crni u problemu kako to da spreči. Jedini potez da spreči je top E1 i onda na ovakav potez treba da ide na onu stranu koja je kraća gdje ima manje ovih linija, da bi ostavio svome topu, da bi njemu posle ovog poteza ostavio mogućnost da se razvuče što daleko i da na potez neki sa kraljem, na primjer tu, dođe šah i da šahira belog kralja. I ako beli kralj krene prema onom topu, crni kralj će samo krenuti prema belom topu i pozicija je remi. Eto, hvala vam što ste odvojili vreme i mislim da će ovo biti interesantno i da će nekima da pomogne u nekim partijama koje budete igrali. Sjetite se kasnije da sam vam nešto pokazao, verovatno ste i naučili kako se drži remi, kako može da se pobedi i koji su bitni i ključni potezi u tim nekim određenim pozicijama. To je u stvari najbitnije da se zna i onda je sve lagano. Vidimo se drugom prilikom sa nekom drugom završnicom. Pozdrav svima!